Abu Mudwah nyo kadikeng kelung kapidum gara-gara pergubnya pulang jabol kedeh pergubnya nya kailong nana kalan pukul apa-apanya kagak depuat haji mulam Guzul hana umpu kadar peganyang kata cabol kedeh baro cabol kapurnya berkesimpulan ji walaupun abunya hana gede nalung hana gelung kopi tapi gonya hana gede pusinya so pergu nanya mau loncok ke SKB 2 menteri loncok pergu lumpuh banding deh nyo aso SKB nyo aso pergu lenyar yang lah puluh jabor kedeh pergunya be gegen be kiban be gan lebubut jihud di bala pa le belah ka benata nyan yang kisah bimbo nah datang dengar bimbo biang sebelah kiri nah yang reaki sebelah yang bimbo kamu ke ni apa sabi ni bimbo kan